Mina lapha kusentepe, mina nguShepherd Ncube. Nge-drought yalonyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika i-stock feed, nokuzinika utshani, ngihlanganisa utshani le-stock feed lamahlanga ukwenzela ukuthi zizame ukuthi zithola amandla lesawudu. Ngoba ngithengile isawudu ngifake ngapha esipayeni ukuthi zidlale ziphotha khonapho zingafidwa ntambama ngama-3. Then sezisiya emanzini zinganatha amanzi sezibuya-ke sezisiba zikhotha-ke ilitshe elimhlophe isalt. So lingathi isimo sendlala singanani kulesi sigaba sikisi? Isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lonyaka esayidini lezifuyo ngobuningi vele zifile zivulwa indlala, ezinye zikhitshwa amathole, lamanzi ahlupha futhi ngoba sesinathi sesikotsho sezigotshozela.